Ya, sanong kasuabon, kumadati din sanan, kanong misisa to kapod iswang tambayang. Kinarahingan iswang ranyan sorga, kung sikaw dat kasuabon iti, kano kagoy ahayad. Kapag yampay, maya kay sisan dat sambayang kasuabon na bay, no? Kung sikaw, to paingkuro na pohot, paindalanan, ditit kabaktian, painsuang na ngay piramutan, nga kung sikaw to harakasayot, kampayan no, mayad sa kadung, gisom dot santob no po di panambarasan nga kosondot kasuang ga iginaw dahay tarimon dahay miyampay ginaw pa hukap. Tinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Puji Tuhan mantadet pantamangan di siyo gisam kasuabon na bayno nga ngimiyaw ta kapakasari. Oilan dati ilo ne berkat tot agayo muntok komunikid dati gisom dot kapag sangis ta kapakasari kasuabon na bayno. Okay? Bayno na po nga kita dati ot ayat at panambarasan maya kitab Mazmur. Kitab Mazmur hatusom talunoho podomonom ayat at kapagulo. Mongon sikaw no kumakinorahingan tu osanong isiyo. Potilombus sasagigisom olisi daw. Sayra no padintangan to kolot naroitan dat sinding iswang dat kitab Mazmur iti nga kita dati dat ilo na pot polombusan di siyo nga iso orarayaw kumakinorahingan. Sayra na pod sorohon dati ot awayaan da iswang kaposyon nga paingkura da kayo apupurimanan kano kawi tumilambus at mongon sikaw kumakinorahingan ko paingkuro. Okay? Ano to tiyad no napay awayaan nga onsi kau no patu ko paingkukuro marid iyod okay? Tu iswang patindalanan dati oko ni mati ko it sikahan kasari to kodit awayaan dati harohit awayaan dati dot ay iyo di ay bila komon dot sikahan mo da tapot ko piyo mani mo napot ko piyo gitu. Ita daw ko ni hab harahon na ku haratulun na ku ihumo ako na kay hum ay kari kata ko dihirik kinena ni di pingkarohot ay na ihum gisa mo minuli hirih na didat ay paingkuro maditi hoy mongon sikaw ako tu ditik kumakin orahingan kamu tu ino pohit tomodon nga ano rikot iiman-imanon anano milah po tu di kamu mongon sikaw ti kano ginawa ko nga gisa mo nakarikata iwalay mongon sikaw ibo dito nakariko ti kasarid nakarikatid iwalay mo gi aray tanno pala kamo yon dat ay mongon sikaw nga haro mo titimpu dat yati no pohom kalihu takod paingkuro nang kuginayo sangkuro nang kuginayo ditit lisik kinorohingan umadati. Api ay siyo monongkiad dati sayra dat ato ko mongon sikaw nga ino padahit apatut tot awayaan to kaditi nga kosorow kasari to kadadot sangkuro nang kukagayo do lisik kinorohingan kumadati. Asaru o kinorohingan dot ay papapurimon dati lisih di siyo kumadati nga isay na koy lod iyati nagiit kapuriman dot paingkuro nang kuit
ginayo do lisik kinorohingan kumadati. Tapos mo tid ay apurimanan bagi. Ay mo ti kapi apurimanan. Ino pa ikomon tokod apurimanan nga sayrad haro pakiano nati nga tumboyo nga hirinad apurimanan kapiyo. Nga otapot tapohom monikid tadaw tokod tid ino pa lisik kinorohingan kumadati nga haro kasari. Pengkurad ko ila tokod haro kasari. Hinggod iti no pinuhoboh dat ay paingolos tokod dondo ilo ni lisik kinorohingan dat agayo kadaw kumadati. Dadamot tokod ay kanum momhoboh, dadamot tokod kanum mimboros, dadamot ta kanum mintudu da mangumen. Dadamot ta ilan na pumata dati nga mirop kirop pamusarahan dati nga milo mamusaraw. Ilo na kamayan dat ina po ay lisik kinorohingan nga haro ang patilombos kasari kumadati. Orikot na patimpu atutup nun day kamunda Swiss ajaib nga tok paingkuro takapoh dat tumaguang got antakanid digi. Piro-piro linaid dat paingyan ni hadhiti nga suway not ongong kudanot mi haro megid kurupok day kanuno paingili itakanan dat ipinakaring ngayon dat tikus. Adi, paingkuro malo kangko. Pamuli ako dit kasip. Piro-piro no di tadaw haro tolu tadaw patahanan ko nga ay so kasuang. Nga kasuang mo kongoy madihiti-hitikus. Bah, kada po bay no. Patano ko kosodo piso ko ngay Lampung. Posik mo ti dite no. Intay nga to kom irado bod. Irado boli o tikus wo. Irado longon. No kasuang. Sakira na pod iyo dihiti kamo nakapasiyan dati nga miyagal na po latikusam nampakan. Mati kapasiyan di sila kulam kurayan kundo latino. Nampakan mati kapasiyan di siya. Iyati ka daw nga ay nakapiyangon pagalaw latikus at adi usan ang karangahan. Nga iti kapasiyan dati iti pinuhobo dati nga dondo natid opurimanan dati kada nagisambot orikot nando hit ay Swiss ajaib sampon nuka pundo dati. Ilati ko sila nga intangan ko di nga monotos po di mga katilot ilo daway. Ilo bosi monotos morit-ngorit po di nipon di siya mga kot. Nga hingga pod ingka ka no rikot na di sila ay surupo. Ulam kluguan ni. Luguan. To dila ko pa yung kuro. Man, di pa nakamanok kot. Tapot takapiyad apang kalagatang manok. Ino pa hit, o kita dati diti nga, ino pa lisih da kinorohingan nga patilombos. Kasih niya kekal selama-lamanya. Naraitan mo ti dahitid ay iswang na pod sinding ilo nga ingonom no hopod dat ay numan boroso right ko kosanongon do kinorohingan ka. Tumanud da pod ay boros da suway iti napakamayan dat iti boros at lisih dahiti nga mila nagiratian dat lisih kinorohingan kasiyanan da kinorohingan lisih dit ogirot. Iso na patamodon dat ay
maya dilo kamono mangonsikaw kumah kinorohingan, tu ino pohit kasasanang disiyo, lisi disiyo nga patilambus, nga manudok nagi kumadati, dot montok na pod ay pikaruhangan, tanak, malahing, iyati imi karuhang, nagi montok kot iso keluarga, nga harodahot kapurimanan datid ogirot, right kolisi di mabay-labay, moit iyati na po nga kanu tokod papatahak kolisi dati, kumah do karuhang dati, kumah molahing dati, kumah tanganak nagi keluarga dati. Moy dahdot ina pohit lisih do kinorohingan di nga okito mantad dati, kawaya mantad dati sebagai demolahing isuang dot keluarga. Pengkuroh na pohot ay kapurimanan dati do lisi do kinorohingan, iyo di nadad apatut to papurimonan tokod lisi kumalot karuhang tanganak dati. Tumanud do padokod pangalaman ay pengkuroh nangkuot lisi kinorohingan kumadati. Hari do koyo pengalaman no purimanan no kopiot lisi kinorohingan. Isuang do kaposiyon. Nga memang aiso no lumobi itit pinuhoboh dot pinatahak ko kinorohingan kumadati bagi. Ilo no hit ngon no poratio kopio nga memang ga agayo no kopio ti lisi kinorohingan pawayaan itit pinuhoboh dati. No hupan toko dot isuang got nunu topo tid o hupan toko nga kapuriman toko iyo di ahin no kinorohingan da sumo no gi nga arahit to pokok pinuhoboh mamuhoboh kasari toko dondo kamoyon dot ilo ni lisi kinorohingan dot patilambus man toko gompio igitan dati patut to mangonsikaw toko kumah kinorohingan. Modop tokod sairad ori ko tatimpu modop kasuabon posik. Paimpasi po. Ay paimpasi ako po hoy ka. Koipi no di kagud mipatay di ko sadop nga koipi ko napatay ko. Hinongay kamangku di dot momolobong dia. Tokoy. Onde. Sanong kopi dohon ni pidi ko sadop we. Nga dirni komondot mainan tidur kamatud di. Gumu nay kantakan dot ay mamurimon tokod aya aditi namangan do kinorohingan ka. Nga sairan pod purimonon toko kopio dondo hino toko dondo tu tinamangan tokon gibo kinorohingan idiho. Kumbal to kay kapurimandot asindualan, tinan, mungkin do kamalangan kapengkuro, ginawo nga nagonitan, nga sakiro na pod okon ko pantamangan do kinorohingan isay no koy lod ay to no paimpasih da timpubay no. Kamo no po nunoy naway ang dati onuan to ko pakasari kinorohingan dot ay kasiwatan dumagindalan iti kaposiyon. Ikaw mo na malayod sisa-sisa hidup. Anuan to ko pakasari kasiwatan dot magindalan iti no kaposiyon dot no luwalu di haro kumadati. Monikid timpu to kamotiti nga memang ga iti no kaposiyon dati no luwalu po. Komon kuno po no luwalu nga iti na pagyak ko kompo kon nakaposiyon nga okon ko ay halipiad numan borasad paingkaho taon kon ko tuwalu na hopod ka nga iti na pot komon nakapatayon okon ko noy poiliho maya dot umur
okon lagi kon pailihom maya dot kagarason. Nga ano po nailanom sayra iri na kamon kapasyente ka na po no mantadilo haro na da kapyatit pangonsikahan dati kuma kinorohingan. Okay. Jadi mantadoli si kinorohingan it no purimanan dati kamuyon dot man to kono da popurimo no ilot karuhang ilot tanganak dolisih dati kadaw. Moy dot ilo nga kapuriman dot paing kukuron nangkut isa keluarga dit haro lisik kinorohingan isuang dot koposyon. Bah, may dati imbulaya takuri paing kuroh nangkut dit koposyon dot keluarga haro lisik kinorohingan dahiri. Ina pa inimbulayan dahiti. Nga dadamot dot lumohing toko. Lumohing toko mo titi. Mi boboros sehat di karuhang di kasodop. Tokom karai tumoti lumohing. Ina pa hit diguluh po kay oritan po diguluh po nga it awal 20-an. Duon ho po dami setahun, duon ho po dam 2 tahun. Tok right to po ko pagogodop. Senjam 2 jam piata dap nung ay say taumod. Mantado kinamulo ko. Kodop kod ay pukul 2, musik pukul 4. Ay say taumod. Nga umbalo di bayno. Tok 4 jam nga galidit. Ay kabagali 4 jam bot siodop. Mo ito ka nasambayang mudu-tudu po di lagaraja. Siodop nga nasukup tamo di matodop di kasodop pukul 9 lagi minukodop ko no pukul 4 kaposik. 10 pada miso 2. Pira di jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Turu o jam minodop. Karikot hilagarja siodop ikasari gitu. Nga kaubasan mah tu guys siodop hilagarja dit. Yo pia nga siodop ako kita ko itang mulok-mulok. Yo siodop nga tingkananid. Kay hiyon no game di kasodop dit kamulakan di iri dito siodop. Nga lumohing-lohing kago nga itit siodop nga musa. Siodop ko nga hakodop. Iri nakagwi tagaya kabungahan. Pukul 8 dari pukul 9 kodop. Oposik ke pukul 2. Karena siodop pagi sambut anahan. Iri nga kaboling kahangan di kagud sairad lumohing. Iri nandad mori kori nandang maganuano. Pukul 2 oposik. Nakodop. Bisa mo suwaban. Nga moy nanda sambayang tok kay rikao naging nga siodop. Iyo nga siodop ako lagarja kulom na kurari. Nga isa na paralanda moid siodop nga magano ka tugas. Moy kanad pamimpin tay ko iya khotbah tay ko iya memimpin dat perbincangan das sabat sikul. Ay kodop. Ngano kumbala ko imotid ay iya pemimpin perbincangan sekolah sabat kodop. Kodop ko diri nga makong kodom. Iri kagwi narutum gi. Suway naborosan no. Nga osanang tu iya dit kapupuriman kay di nakatangkid ka piya hiboros. Kombal lagi ndad
miboboros miyampai karuhang. Dadah mo tu boros-boros nga koipih ko. Ino po di boros no nga suway no noretan nga. Apa kadi nunu kadi karuhang nga main no na dit. Sugo ta no nakagod. Kano puri manan no nagid nakatangkid ni boros no. To kom iri di kago no bungaw. Ay, tanda nakapil lumahing ilo ay. Tok sayra dat ay moya kurikot ta gereja da ko may lawat. Haron nanday lagu istimewa. Makinangaw na di lagu istimewa nga siyo dopoku. Kombali mangkud kong kodom nga hirimimbar. Kong kodom ay nanday lagu istimewa nga man pondod ipanumpali datok o lumisay sining dakod siyo dop ngay ako di ka. Nga to po tigya bo. Hinggo o lumisa sinding siyo dop ko korongo ko amo. Iho na po hom. Alumisan na kuno po di sinding nga kodop ngay. Siyo dop ngay ko korongo mo. Man, pamandad ipanumpalid to mod. Nga to pati bo. Alumisi sinding nga kodop. Alumisan ko di sinding nga ako'y kodop ka daw. Puji Tuhan. Pausawon na pala kamo anda siya daw pom ay. Harang ay napanawayaan to katid. Geri hilog gereja nga kodop. Masod kotbah nga kodop to koy kanon dit tambalut to may panikutil do. Kasya mo ni kudia gi. Kari man koy kagorok ko piyod anta kandot ay makinango kotbah. Kagorok isyo nga itirit kayo di kagagang ko nga osoro numan pasikay nga iyang atingayaman. Iya nagi atingayaman. Di ba? Man pasikay moda sikad ako kuaan isyo. Ay. Isambayang amin ka nga anaru pwede siya sambayang apo na pupusan o kon ko anaru sambayang nakodop ngon punda sugutod amin kadto logod-logodom kong kalatag siya. Ay, siya dop. Oray tano po dilot ay pangitanan kumad tanganak hali piad iati no poti nga mohing-lohing to kono mo di nga may to kono poti lembusa itit ay popokitod lisih da kinorohingan isuang da kaposian dati sebagai molohing do kusay o main da dati pakita no ilisi da kinorohingan kumatanganak maya di pikaruhangan dati. Tengkura popokita lisih isuang da pikaruhangan. O kita hilatanganak kot milo diala silihon dat iso ot kapagalan. Iso contoh di milad omitanan. Mano na papupuri mo na ay ido kayo pikaruhangan nom. Ay apa tu ti dat omitanan di tanganak kamo. Pengkura ko ido ko da purimanan. Elda Edson pengkura. Ino po hit kaboboyuhan da ko mikaruhang nga ay orohian kay omitanan di tanganak ka pengkura. Tay ko kakun ko dat ino po hit indalanon da kaposian da ko mikaruhang nga silihon do iso ot kapagalan do gereja dat omitanan di anggota gereja. O model idol to kono pod iti bulan
turu bulan ko turu nga it elde edsenem ikaruhang daw. Puji Tuhan tu ino pohit ralan do pikaruhangan kaboboyhon dalam mikaruhang nga apatut to kono omitanan ka. Dia. Nga kada pun dod iyo dihot ay nuridih rarayaw pira-pira na tulan nga karangahay nga nababak ni pikaruhangan. No osano nga tiyan di sumun impiro kuno ka kita tiyan di. Ori ko tit ay hari keluarga ka. Ori kot ni hari keluarga lahawon nga it mikaruhang dahirin mimbar sambayangan ngay dati. Hirinod songi hadihad pa ngay sumonu magigagapos pa ngay mikaruhanggot it asudu bagi hari tiyan di mo. Puji Tuhan tu ay iti mikaruhanggot dia osilid iso o cuntod montok dati det aulu da pikaruhangan kah. Intangan nunog nga bujangok pod antakan dila. Oy, patut no bo. Intanu no pohit ay pemegang pisir di tanak kontok kita nu pemeros kontok kikaraja gaduh kikorita muy sambayang insan muy sambayang mimanggot ipangintangan no patulunom apatut na osilid pamitanan dot iso keluarga it nya galit ay se no bohiton dati bo nga piro-piro no linaid man tadi di karangahay no nga tok harodihot tulun dot kotaluh dot may suang gihirid pikaruhangan ge. Iya di na rin bo. Haro timpu-timpu ino padahit bontugon dati nga tok iri nagiit ay ngoyon tomodirogon umbalaid mamaratu. Moy ay ino po di kapagalan di nga popolomok dad semangat dati. Nga oratian no dati rin mo. Iti na po kaposyon dat pikaruhangan hiti pemagunan nga haro na po panumpali dorogon. So kirapyad atumpali dit numan onward model te ko contod iso ang pikaruhangan nga oratian no dati dadaw no mati diti pemagunan ka. Haro na pula panumpali dorogon montok ka pikaruhangan. Jadi sakirat silih tekod isiyo contoh ka isiyo pagalan nga purimonon na dati sorohon na dati okon nagimutid agayo pagumbalan dorogon kumadati. Ampay ka nagid noray tanda hitid iyati no matiot pamitanan nila tanganak dot paingkuran ang kuilisik kinarahingan na harod ikaposyon nati maya da pikaruhangan keluarga nga iri no hit tomodon di rogon dot moy da pamaratu dati moy itanganak nga sedangkan da ilok pia tapa kutu ogirot ta iswanggok katumbayaan nga aratu kandos yo ay haran no pohot ralan dorogon nilod moy panumpalid mo. Jadi dada mo to iyati no potinga mohing lohing toko may na dati umbalay dot popotilambus ilo lisik kinorohingan isuang dot keluarga moy dot ino po dahit kapurimanan do isuang keluarga nga haro kata adan maya do lisik kinorohingan. Ino po hit noritan di isuang kitab Mazmur hatusam talunah pada monom ayat kaisati nga lisih daw gisom bosogi gisom. Kamuyan da iyati kadaw nga lisih dati kumakaruhang kumatanganak nga gisom bosogi gisom.
isuang nagi kadaw pikaruhangan, isuang det keluarga dati, nga manu padi dati intangay kagwit nawayaan do gisombodondo, kano kay mongon sikaw ti keluarga. Paingkuro. Bersyukur kay iri ha keluarga no ko paingkuro. Toy ko haro podari ginawod. Aya, agayo nakanta dadi kon si kahandet susuai keluarga ku okon kay ti keluarga ku dendo. Iya ti mikaruhang paingkuro. On sikaw koy isiyo ha karuhang no ko haro poday ginawod. Suway na dadid okon suway na kanta dadid tulundo suway karuhangku ka. On sikaw kay nangkod dit isiyo karuhang isiyo anak no. Hari nang kuy konsikahan dati dahiri. Teko ikaruhang no isay no koy lod. Painsu ang ginaw siya ano siya on sikaw iya asawa daw. Itanganak on sikaw nang kuy lod. Ino pa'y molahing dilo nga iyo kayo. Paingkuro. Kanwi nang kuy lo damongon sikaw ka. Miagalo dati on sikaw tokod kinorahingan no pa dati nga kinorahingan. Isuang na keluarga nga haraday kapurimanan dati din. Iya sebagai korang tanganak dati on sikaw yelo dot iyati no po nga molahing diolo. Po nakalambat dot papapurimon dot on sikaw yelo iyati ay keluarga diolo. Montak tanganak main na dati pondaro moed ino po hit kapurimanan dilod on sikaw do ihati molahing nga haro. Tok on sikaw ne hay tu iyo kayo molahing dahay kalatanganak. Hali piad alam ba tid oritan orikot pit kon sikaw tu iya ni tapa dahay osonong. Iya ni tina dahay doit ay soot kagal dahiti pemagunan ka. Puji Tuhan. Tokay. Ay so po kita ku post sa hinggad ilo pa Facebook kat post sa sangulo na tapa teko sangulo na tina uhang ko edad susuhdot iya umulohing ka. Ay so po na kita dati iyo di ko basan no po nga iya no hero dahay kano ako no po ko iya apoy lanom iya ti koy kokoton dahay kano dit post itanganak kuma dati. Jadi sekirot kita dati haro po imilo pondaron man pagya dati pondaro moed ino po hilisih det ay kinorahingan nga apurimanan isuang det keluarga dati. Sairan po pendalanon dati miagalidi nga okon no ko apurimanan dati hino kinorahingan da isuang kaposian dati nga silih tokon nagi kadaud pongoput do lisik kinorahingan kuma keluarga kombalutan dati. Paingkah to kono pod sebagai tanak ko kinorahingan ilo tanganak dati nga kapuriman nagi kadaw do lisih dati isuanggot keluarga montok diolo. Sebagai sangulo na tanak iho pia nga ay haro timpu tokod on sikowid ilo isiyo homolahing dati nga sayra dot kawayad kantakan ko posyon mimbulay mati kadaw kapurimanan dot orohian di molohing. Kay bulay ti di iyati ato ko orohian di molohing dati. Kumbalid mimbulay dumiagalid di. Nga sorohon na dati ilo molohing dati lo nga okoni ko ikadit tulunom iti na pamolahingom okoni ka malaikat ka. Iti mikaruhang gumu ibohiton
Agumo na bahitan no di sawa no, tepat kapiah ge. I sawa no nga agumo ta mo di bahitan kumadia. Apon nailanda tapon nakasawa. Kasawa po dim okito na gidi. Antakan no padit mintutu nagi nu dia uotik kekorohian opurak. Ay doho nga opurak ka. Nu dia ta kanon do korohian bosow. Doho nga bosow. Korohiannya ka bosow. Pukul nuno kasari kaya musik pukul 4. Yo nga pukul 4 tok. Komodo iya to no pinion tok iti ka. Kopi kawin, kopi karuhang no di nga. Hinggo di haro tiyon di hoy. Itu dut. Hinggo di haro irini komodo kadi pananan sawo ka. Komodo ko kopi karuhang pom okito no gindo. Nga irini komoyan kuditinud iti karuhang dati tinga okoni ka malaikat. Miagal to kono poti haro kolomokon dati. Hari kolobihan dati. Haro nagiit. Ait adati ori ketemu magampot. Nga sontob no podit. Kekurangan idi. Iri no bagyahit. Ngayon no. Iya no bagyahit. Moy panompon idi kekurang. Iya no moy pomonu idi kekurangan idi. Dahiri. Tu kakitoh kagya. Kadi don nanggirisom iya ni kawo. Iya ni moy pomanu idit kurang dahiri. Tu okitonu. Jadi hali piadat ogumu kolomokon ogumuot kantakan di okita datid apatut te isuangget pikaruhangan nga mana dati sorohod tulun nga ito kotid haro kolomokon. Paingkana gi kadaud iho pia isuangget ay panambarasan iti nga paingkah piala poboroson nga ay koni ko iyolo ngai dohod ay koindalan. Haro hi Columbus no nga oyo tokoid monotosot momogusa ilo komoyon ilot panambarasan ngai. Haro no poy kolomokon ngai dohilo. Halip yang megaldi nga onsi ko toko kumakin rohingan tu ino poy lisih di siya nga patilombus kasari kumadati sebagai dot ay molohingon isuang do boros sa kinorohingan nga nenuan kasari tokod kasiwatan do papakitod pilisihan isuang pikaruhangan moid asilit iso pakaguhot pomitanan nila tanganak kumadati dot gisombo iyolo no nga patilambu sa ahak kasari datid isuang got katumbayaan omralan kinorohingan. Makiano tokod kagarason mantad kinorohingan gisombot iati ni molohinggit milod asilid isa pakaguhoralan det pangahakan tanganak minsamok kasari kumakinorohingan. Agumo kagaton dati nga may to kono poriko to kumakinorohingan tu isiyo ni tadon dot lisih di poin topot di mandati igitay. Engkau kurniakanku sebuah keluarga, istri dan anak-anak, pemberianmu untuk ku bimbing menuju ke surga. Aku memujimu atas kasih-Mu Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini. Aku mau berada
Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintaimu. Biarlah kasih kami kekal, berjalan bersama keluargaku. Satukan kami Bapa di dalam-Mu, dalam keluarga yang mencintaimu. Biarlah kasih kami kekal selamanya, berjalan ke surga bersama keluargaku. Telah kulihat Ano misi sa takad isang samayang? Kinarahingan isang kerajaan sorga kung sikaw dat kaswabon diti insan po dat nakaimpupusi hati kay sisan dat sambayang kaswabon hingga dat nakaimbulayahay yang imbulayahay karay talisino ipotilombus kasari montok pananud no ampain suang nagyahay manta di Tuhan may nayahay ahako gisembakan nagi kadaw yahay dat popotilombus ang papaburo da papalambo si lisino isuang dat pikaruhangan it asilid kataadan ng pamitanan kumatanganak kanu nagyahed papapurimon da tanganak dahay pengkuran ng kuilisik kinarahingan di katilambus dahay montok diolo o gumo kalamakan dahay bagay molahing isuang na keluarga tu iyahay na patihom tulun na kaubasan nga kung sikaw tu har kasariot panguhupan no gisambanon no pay awayaan dahay nga inapahilisi no katilambos o kita kasarid isuang kakubaboyuhon do kaposian dahay tisam-tiso. Kung sikaw Tuhan mantadet sa kadung nukmadahay pengkan nagit tindalanon kaposian dahay datadaw do bayno gisambot kasuabon da suab nga kapiruba kaguyahay kapag isisod isuang gatimpu do miagaliti do minsingilo magi pipiduo do boros-boros no. Ampunan tensanan do sa dahay Tuhan, tinasambayang dahay, isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan dati, kasabon bay no? Puji Tuhan, tu alumi sa piramutan, nagisambot, napupusan kay. Kung sikaw dat ay panghakan na minamangun, mo edad isuang gatindalanon kaposian dati dat tadaw do bayno nga ogampi toko gisambot kapag yampay to kakago kasobon da suwab santa biborosat nakontok nakaganit nakapigis nakasindua lagi na do ko siyaw tu tumbay ano kud iri no nga mantado dit kolomokon nakalambus ko sebagai sangulunat tulundat kaubasanan. Hinako po, kapiruba to ko kasuabon da suwab.